Kasi eka mavonelo namuntlha lava ku twa leswaku xana mfumo wu fanele ku endla yini hi tinhlayo ta COVID-19 leti tlakukaka hi rivilo ra le henhla ke? A hi tweni. Mina a ni voni swi fanerile ku vanhu va nga ze va khomeriwa ku a va tlhavanga nsawutiso. Nsawutiso lowu wu sivela mavabyi a hi wona wu vangaka mavabyi lama nga huma sweswi. Kufana corona yu khoma hambi usawutisini leswa I waste naswona conjunction liya ku tla ku fawula va nga tla injection se tlhawa ke khoma corona a hi vabyi. Hina hi nga sawutisiwa, hina hi nga pfaleriwa, a hi tshikiwi hi va leswi hi nga xiswona ene hi karhi hi ya ku emahlweni na ku tihlayisa hambiloko hi sirheleriwile. Hi nge swi koti ku khoma swidyoho swa lava va alaka ku ya aku sawutisiweni. Ni vona nga ku ntlhavelo a boyi ku vanhu va hina va ta kota ku va ri safe eka xitsongwatsongwana lexiwa. Handle ka sweswo muhaxi ku hava na xin'we lexi hi nga ta xi hlula, hi nge hluli vuvabyi lebyiwa.